Redari ongone ndi tomba kuthia tukiotana ringi no ntupande chero tha ithatu indi mbere ambethire ngi kumenyethekia mwera tukubanganiritie Weru ari kinda chietu. Mwana mwari o myaka ithatu kura wa kirikana yukirwe ni yanko kiewita kuorirwa ntremende. Yambara kura kwana marichuka kuthite kaunde CS kinde kyacho kiti byori yankabo mbere mbunge. Adingati vampuro na mutunga kwari yampadwira chiederete kioneka atiate ka bunge bailiba. Nabakari bakuma mara kore mubunge okare Kembyuki atigane na siasa abaritire ngora kubatire. Ngiye kwata ni kende chietu na libano tubakwithira nende ukiona kanyaka umpa mato yaku na metho mbithire ngiye kumenyitha kichio nkurigani nende nyanyume Nteto kethiro kiola wakwina kalono munato mathithia Weru ari ni munato mathithia Weru nende akethira tutethira kira mathithio na nbeto wa PHINEAS IMAANA Nteto chero Ithatu ikambiria tha icho chongwa kikasakaza ikiumirite muchine yumonture ne ya githongo na bune nyuma ya muchio munende kwithira yukithika mwere yutyo mwendo bobo umenyekene ori nende njenge kwithirite gita kwira mwere yo mututigi indi batrima yo chinchanitwe nyuma nende yo lazimikire kwithira yukithikura wa no choko ndene ya nyumba ya wikamiri muthuri muriuki na utwambiria chio nikirigicana kiro kionekene mthenya na arua ara family ya David Ntori binto ethenji mbakukinyite nyomba ya gwikamiri nio merifumira nikenda batigiri bakutukia mwendo wao beta kumunogokia nikirigana ketho ikionekana nyuma ya guchwa mwiri jwawe juthojothi kuonekana Kanywa Irene ndi mwana wa Mr. David Ntori biurora tutigere tuijire na arua rukire kuizira mwiri jwa baba wetu twitojothika ende tokweza tuitero mwere na tuonwa jwende tugatejo eto bamberia kuga tutikumenyana ndine atakurakarikire anga the attendant uro kureaza ure witango gya mochari no nyo kwareya natwinya mwene atwijira mwere nteza eja kuga ne atagukarikire na ndi akamberia kuga anga mwere jomba kwithira ima ntinyaja kwithira taba yeshua baka ukajomba kwithwa wacho githongo na bato turigwa torokete mono kiumia kionde twirira no ntoba baba eto totiga reo tokeja tokero mwiri jo baba eto nyacho teja tureteketie safe na kwa winkwenda mwene Meru funeral home are accountable for this that has happened tocheja twikirite gutinda ntuko yonde aja Meru funeral home tweterete no tubo twira na bwiri kwa very accountable ne nyau ate ko nyako tuthuganiria eto manto bawe bathiuronka na aja beja gutega ne Nteto kuga antwethra gitwira inya pole na ngashugurika Nteto yu wengo geyo ne gutuma anto beja baguspire ora tukuthithia which is so wrong and as a family as the children of David Ntori itothori mono na itoko hope haki itatendeka sisi hatutakubali tupatie mtu mwili yetu ipotee and we are not very sure kama kweli alisiko wapi kidongo. We are not sure of this. Swali yetu ni kwa Morethi. Mbona tulipia moshare, tulete mtu wetu hapa, siku ya masisi atupati mbode. Ontobra nyume ochonkoni, kuthwa kumenyekana ati, mwiri jojo athikiro mthenya jwa goro, ntereche kithongo, na mwenye nyombeje gwikamiri, nio merifunira ethirito agichumirira kuromborekeri. Abandeke nuntua ni na nyakwali kulemere. Punde kere buru na bombigiro kyao na gwate pasaka tule di forgiveness. Just forgive them. Forgive them instead. You have to forgive each other. Mistake nejire. Tuti ongena nejire. Nani affect the one, affect everybody else. Mistake interecho. Tujiri ke and baba bakalamo sale na baba jokirie. Ntwa isa muntu jwao. So mistake happened. Now the only problem is way forward, which we have done our part. Ndikule mto roya na uba ndikula vedakit baleta mwiri jojueja bwita kuthika na baikelu hao ninkule abakwa ninkuthia abakwa bula kwendekana which is help there ndi niyo yangwate yo yabogwatire
amana bubu family ji kinyagi koti ya kithongo nikenda betho bakewa rutha na gwetha kukura mwiriru betho bakijuthika indi amana bubu principal magistrate ya koti ji etho akeja na watho mwiri joju kagita kaje kithajo kiumburwa chumbirwe na nikenda David Ntori binto ethenji mwiri joju konteje katheri ajuka batere kono kumthenya na arua naje nandi watho bonge bae janwa ati polisi no monga barungamire kagita kana mwiri joju kithajo kitwa nikenda kuonekana kwina thiri kagwetera nandi ni kuona mukondo juria mutaratajo jwajukia nikenda gutigira family ya David Ntori binto ethenji ikumunogokia kiripotera Weru TV bitamuthuri murioki Ngina kuone ati mwana wa mwari wa kurome ya Ithatu na nusu na tirimine ndia urairi ntere cheriene muchine yo mawa Gembe South na kuringana na ile wa mwana wa Alexander Mwithi wa kuma ntere chia tiani anedrite ya itera kiabura nende anko wa mwana wa edrite ya mewuka kena kuwa tomura ntremende ni obibi ende kumiro batedra nende baichokana kia nende ochunkoni mbirereti ori anko wa mwana wa edrite kinyawe chwana wa nwe Dennis Mugendi kato echio ni nteresia iriene mushino maua kure mwana umwe wa kari kameanka Ithatu ethiritwe oraitwe na gutewa ikari kari tigite baba ingi na kieba gikinene kuma Mbaranga wandini ya Karama tigania East the mwana utawe Alexander Mwithi na aturi bakinyite gukujiri karikariri nyuma ya boko mitho kuri na mwana ratirimo orairitwe kumaua ariathira ati kuri goro ithe mwana kiwa mwana wawe Queen Love Makena tawe Charles Kimathi Kimiri ejirenja yao na kuga otiga akagurire mwana mandazi ndukene na nyuma ya gusenduka nawe mwana atasoka kuma riu na bakogeria guswa kinyanto murume uba mwagia mwana kwara ore oro mudano cha mura ka murenda chiwe witanwe aya kuria kintu ganyire uginya ndio mbere weta ina na remand weta ndamura mwana atere agumare itere ndo mura mwana atere agumare itere arebela murene tureto mucho ngote kiturete guma mudara kinjai kino tutaire ojo mwana uto mujoite rindo kirendero timo tairo andona Kimathi inde baira na retere agana egoro na katigone ende jambe tire bakone nkiura into ndaitwe yanga kuroseta ko irua kwekana kaura irie ndaiteria ndona kana kau jonde baringere timo ndabole na takana kan presete wambira kaina karinda kaping na funekie papu mwiri yo mwana ujo jujukitwe na gwikwa mochari jo hospitali Nyambele before mushino maua ni ikarikari boti baringite gituone kya polisi kya maua kirima abisaba uthunduria na kuba kiugaga mutano ngina niwe muthugandirwo munene aramuragire mwana wawe Queen Love Makena na nabatere twe iguswano nawe tanjoka rungune rwa ururi unini ndio niwe kana ga kuromba thirikari igeri ora kumbika ndu egirwe njare no witwa Kimathi no ngora itere mwana atuto na kwa mwana kaurite no ndu mumoyi mutia etanwe anajulikana na tikare anku ni baba mundo ile mwana ke moja zito mudago ndi ari akurura wena ye itarenge itakaya ngambe ona itamendia na mirega tira na joga mugute babo akonekana noe turomba thirikari tuonie we atoa answer yongo na tamwana akuya kuyere na nata mwana right ikire no muraya no muku na no munene kidogo nende wa mwana na arakia miambo yake akita tiche kwa aria direct anaongea kikatakata. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine maua kaunti ya Meru. Angana kuna ati ya mbare kuragwa kwa Daniel Mutembi wa kuma rubateo rao ragiriwe na kutuma maandamano ya bwedwa taunine ya chuka iredirete nende ile kiambira ili abubu kariki teori nwe nende CS omanto yegyo karibanda inedirete kinyakyo kwa churia kadhumba uko nyontobo. Angana kuna ati wakili wa mutuganiruwa wa kuraga Daniel aruwa bisaba uchunkoni batedra wabanenkaira maratadhi yonda nende yarawenda nonto bwe gambari nyontobura nende ODPP zeni fanyaga edhireti ya kirana anabona kuwa baina maratadhi ya kwana ya kuandikithia ripoti keyboardi.
Koti ya Chuka emunde etindetie muthiurukano wa antu ta Njuki Mwatoni akari amwe na atongoria bagichiacha bakithingatira kuona bura abisa warongirwa Thitango kaunti ya Tharaka Nithi Felista Njeru akuthingatira haki ya gikuo kia Daniel Mutembei ura auragirwo kwago Ntere Cherubate. Bwambere abisa ojo akinyite kotini eranini kunenkanira maratasi makurugurira igamba athuganirwe bathanthatu baguragani bobo ara amwe na ogumugambithania abati mwendwa atarugurite gambariri nuntu bathatu bago barabari bakwebumeria kwandika statement kiriborichi bachokire bathi kotini nene bajukia watho bwa koti bakubarigeria gwikirwa mpeni. All the 6 come from the same region, and the region at the moment is very hostile, that he could not arrest the ones who had not complied plus the others and leave the others. So we shall, after we get directions on the ones, the others, then we shall be able to arrest all of them. Mwendwa augite ati akarugura igambarire nyuma ya koti nene kutharia watho bobo bwa kubarigeria ara amwe na ogu arutite watho bwa gwikirwa mpeni kwa athuganirwe barabangi bathatu barabata ebumeria kwandika statement. So I can't give you a mention date for next week, yet maybe parties are appearing before the High Court. Yes. And they may want to take plea today. Kuma gumbo tweno ni thiete mwanka kotini nene ara wakili wa athuganirwa gukurukira mtandao atheterete bathatu babanu ntubakurega ukinya kotini ntugo ya emunthi akiorotaga borichi ba ujonkoni ikira akuga batamunenkera maratasi makuonania ati bathatu baba ibapatiri ukinya kotini. Amwenogu abisa ojogwa Thitango augite ati emunthi iri ntugwira koti irare igite twara wegweka thimbere na kubarigeria wakili ojo na rabateri komenya ati anto bake ibabateri ukinya kotini. Mugambithania wa koti ino nene Lusigitari na athanite bathatu baba baikirwe mpeni na bakinyithwo kotini aukete ntugo ya njuma. It would have been a mark of good faith for them to attend court, but I note that they have not done so. I therefore make an order that a warrant of arrest to issue against them. The matter, that is the first to fourth and the 5th and 6th. The matter be mentioned on 14th of April. However, they may be presented in court as soon as they are arrested. Indi antu bamuchiwa Mutembei ibakenerete ati muthia ibambirite kuona haki ya karkariri ikithingatirwa. Ni nkwiganirwo munthi buria koti ya uganu ntu tweritwo matiambatika ntu koti itali ku rule antu mamtwe maria mauragite Mutembei, lakini umunthi koti ikuga ni mathie mambatwe na mabewa nkinya Friday. Ngauga ni thank you nuntu igoti ire kuruta honda antu mumagwatwe na riu nkaboya igoti na thirikari wa buria ogu kiboto kia Mutembei kiguthie giceragua wana gia kiraku gicerue. Amwena ogu bariuga batithika Mutembei mwankarira athuganirwe babu bonthe bagakinyithwa kotini. Nkiripotera Weru TV kuma koti ya Chuka mbeta wa Samuel Gaishma. Mutanyoru arine ndi ministro kare wandene Professor Kithure Kindiki nacho keti biori nkabo mbere mbunge arane ndi nwe ministro mbere kwethira ikinya mbere mbunge kwethira ichoka kia chiori kuma onto bubore okurukwa Kindiki nedirete akara kia kinya kare ntuko ya Jumamosi radio tire nende muandamano omwona ora kinya mutongeria wabikibiki kuma county ya Tharaka Nithi aikyo chamana kia neku kia kina ugete uko kia Willis Mugambi nende kikuthairwa ochonkoni na onto bone omabukethira bokemenyekane direte kinyakiura kwa chire biege mabisa baborithi kwethira baitumaira muruburu ntubranindi kinyabwethirite kanana na bo Anthony Kathanyakato echo watho bujeru bwa bunge nene bura bugwitikire mawaziri gukinya mbere jikaro ja bunge no nene na gusuke bioria imwe kwa imwe kumekiria bunge waziri wekalia Professor Kithure Kindiki ni wethilelo waziri wa mbere kukinya mbere ya bunge no muthenya omndi. Mr. Speaker, sir, I would like to thank you for the warm welcome. Honorable Speaker, sir, Kindiki agitirimanaga na kiure kia mbere kuma kimubungu achuke gamba ng'ombe Patrick Munene gikonene ikubia ntobairi Daniel Mutembei na mutongero etithia ba boda Willis Mugambi ikubira biletete maandamano manene Ntere ino na gukumithia wetithia Ntere Jachuka. Could the cabinet secretary indicate whether
the perpetrators of the criminal act have been apprehended since the Rocos thereafter staged demonstration against police inaction in arresting the suspects. Nawe waziri wa ikalia Profesa Kithure Kindiki Sokebile Bibi nĩarĩthĩte atĩ kĩrĩa gĩkuũ kĩa mtu wa mbele Daniel Mutembei Ithatu Muthiru athuganĩrwo bara bathithire gĩtendo gĩkĩ thirikari nĩ kũbamenya na bathire kotini kurungamia kũgwatwo kwao. Investigations ensued, and before any statements could be taken from any of the suspects, the same suspects went to the Chuka High Court and obtained anticipatory bail, restraining their arrest and prosecution until the matter is heard and determined. Kulingana na waziri wa ikalia Profesa Kithure Kindiki thirikari nĩthithĩte ũgarũrũku kĩrĩa ba polisi Nteto Osiezo wa Chuka na komanda wa polisi kaunti ya Tharaka Nithi bakithamagĩrua Nteto ingĩ. Komanda wa polisi kaunti ya Embu na wakinenkagerwa kibarua kĩa gũtongerio Sonkoni bobo. We have deployed the regional police commander, Mr. Rono Bunei from Embu for Eastern Region. Is the one personally dealing with that matter because, again, there were aspersions cast at our officers who are based in Chuka. Both the officer commanding Chuka Police Station and the county commander for Tharaka Nithi County. I can report, Right Honorable Speaker, that as we speak, in the meantime, we felt that in order to build public confidence in our officers, the Inspector General of the National Police Service has transferred both the OCS of Chuka Police Station and the County Police Commander of Tharaka Nithi, and new officers have been put. Mweno Kindiki aligo na kethirwa polisi nĩ ikuthithio Sonkoni kitengo gĩa Sonkoni rutingo gĩa polisi gĩa ipoa onakio nĩ gitonyerete gambarĩrĩ na onakio nĩ gĩkuthithio Sonkoni. At the same time, the Independent Police Oversight Authority the following day on Sunday dispatched their team to investigate that incident. IPOA is independent. So while the internal investigations by the police is handled by the Internal Affairs Unit from Nairobi, the IPOA team also from Nairobi is handling an independent investigation so that there are no perceptions of internal collusion or preference whatsoever. Waziri wa ikalia Profesa Kithure Kindiki aluga na wetikio athuganĩrwo papa bonde bakajukiria hatua ja kiwatho na akia ikubia Daniel Mutembei na Willis Mugambi bikoonekana. Crucial evidence, and we believe very shortly we'll be narrowing down to the person who shot and killed Mr. Mugambi. Kuma mji munene Nairobi, Beta Anthony Rangi Wakathenya. Antony Wakathenya na Nteto Nteto na kumirano tukuda tukiona akanyaka kunoka indi nchokerete ringi na Nteto ingi. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ya turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. No kwenda gukinya kuraja gukiria ngugi yaku na kuigwatira uritani bwa mwanya bwa ngugi yaku aja Embu College turi kwa uritani bwa guru bwa gukugwatene na twanya twangu gitura tureo kwa miaka 28 ni tumbene ja tongeria iwandene kana industrial leaders
kiri ICT, cosmetology, engineering, hospitality, business na accounting. Nkuruki nitumbithitie gwikiro thumbi kwa aritwo 2020. Embu College nitukuragia na gukiria ieo mwanya mwanya gukurukira gukenera unturio bondurijo mwanya mwanya. Ciandikithie, uthome na ugwate uritani bo mwanya kuma kiritwi. Ujukania bome ni bwitite na mbere. Embu College, skills to go places. Karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya unitenywa kwika muchama yuto matukangite ngacherewa. Mwana nyama kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria lebine ro ngete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwarokwa. Eria ne lisha turugiro dai. Lisha? Odai. Ntago. Kunda kalia ka. Naoni. Kinyago no kwenda? Niyo. Ka. Ni tamu. Chai ko kudongi mpongera kangi. Kuma naiba? Eria ne lisha. Poshmark Meru College turi mutindo jwa Kangangi Royal Business Park ngorobene ya inyanya mwikano jwa Mega Supermarket mukana jwa bichicha NHIF. Poshmark Meru College nituku kugwata ugeni kirujukani bo mwaka jwa ngrizire mirongo ere na Ithatu burabwitete na mbere. Nituejanaga courses JG, School of Hospitality kana Urugi, School of Cosmetology kana mantu ja urembo, School of Business and IT, biashara na mitambo ya kompyuta, School of Fashion and Design kana utumi na mekire, na School of Civil Work mantu waki na ubundi. Nitujukagia ritwa bara batekinyete ngrendi cha kutonya university. Nituejanaga courses cha kompyuta kutemare ikiri ritwa ba diploma na gichunje ke mirongo enana na mathomo jetu nijaotea na ubundi kana practical. Poshmark Meru College nituchuagira ritwa betu internship. Turena nyomba cha kurara na mali jetu ni cha kunganira mubuko waku. Kumenya manto nkuruki na uturiongera obisine chetu kana turingire thimo iji 0719244244 kana 0718081317. Poshmark Meru College. Turi na nkuma enjaga kirewa stage Victory Furniture Shop niyo nduke intobia furniture iria tongeretie Meru iria Greenwood City rutererwa nkubo stage iria iri na into mwanya bya kinande na bya gutigia na bya maguri janthe kuma Turkey, Brazil, Malaysia na China. Turi na office furniture ja office tables, office chairs, conference tables, filing cabinets, visitor chairs, coat hangers, orthopedic chairs na bingi nkuruki. Turi na home furniture ja sofas, coffee tables, dining tables, beds and mattresses, duvets, carpets, wall units na inge kathumba. Kethorano ukwenda mithemba yonthe into bya kutharia ukamaka. Turi na 25% discount kirebyo na byo ni ja chandeliers, wall brackets, floodlights, ceiling lamps, garden lamps, indoor and outdoor lamps na inge inyinge. Kuruki turi na church podiums, mawaja kugemia na kuthongomia na binge bibinge nkuruki. Ni ontoboko gwata Nteto nkuruki riongera nduka yetu ntuko chonde kuma Ithatu charukire mwanka thaa 12 ciogoro kana uringe thimu kurukira namba 0748578516. Karibuni to Victory Furniture Meru branch where style meets comfort. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plain gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703-509-493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students.
Hii April usiwachwe nyuma. Burudika na StarTimes Kichampes. Unmissable sports action. Catch all the heat at the Confederations Cup, the pomp and color of the CAF Champions League. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next high bouquet to enjoy exciting entertainment. Watch CR7 dazzle in the Saudi Pro League. Italy's best battle it out for the Coppa Italia Cup. Strike it from there! And who will win the Bundesliga title? It's the finish! Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next high bouquet. Burudika na StarTimes. On the road, link your decoder to the StarTimes On app to make sure you don't miss a moment of your favorite team's sporting action on StarTimes On. Watch anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Tukugwatogeni Imperial College of Medical and Health Sciences Thika itugwikira wirane ugakenera gukara gwaku eza natwe kwiritanĩria kenda wamũkĩra ũtungata wa ũtaalamu nikio konaja kuma kirasine gwita practicals na medical lab gũkĩria yewa na kinya gwa kurara tutibatisha twendaga kwari tobe tukithomo gĩkĩega buru kenda baumĩra nthigũrũne o ndagĩtarĩ bakoneka bena mwanya kĩrĩ ũtungata bobwega kethera ngũgĩeku ero kwirĩrĩria ĩrĩ mũraini nĩ ndagĩtarĩ Ithatu college ĩrĩ gũcũa timu yetu ya aritani na ataalamu bakomenya ngugi yao batearagia na kwejana noti ya kikirasine ende ibonagia arutwo betu mantu ĩmwe kwa ĩmwe ũjũkania bokosi cia nursing na kosi cia ndagĩtarĩ bomweri jo 5 ibwetete na mbere. Welcome to Imperial College. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane na ukaribu wetu. Tuinuane, tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane. Wano ntuba kwithira withite na mbere kwatanira na unikende to chieto na tuchokerane atinindi ondekonekete kwithira nindi kutina witikanira na kinya kuthikanira ate kama bunge wagisio kyo bunge ketianis na watiania west na mpuru wa bori na John Kanyweria Mutunga ontobudire tabukera kwa kinyane ya siasa kana nyawa timbaru banterira antobabedire tabakyuma barabangine ndi bakiari bedire tabakyua mpaduranene yedirite kyuma era kumania no bwide bo barabara ya mekindori miathene kinjaire thera nindi kiwatana kia isio bibi elebio bunge mideka mwakiri wa mideka na kwithira tumenya the kendetwe na njire ndiku tariki nya mweri yuele mwaka uyu mubunge otiganisti mpuru wa bori na rurire barabara iraua ikirila kuma mekindori mwanka miathene katika kipindi ya miezi 4 peke yake nimeweza kujiunga na serikali ya William Ruto wakiwa na bwana Rigathi Gachagua, tukakaa pamoja na wakapanga mipango ya ilami. Na hii barabara imetoka hapa kana mpaka Miathene, na ninaomba hii barabara kutoka hapa ifike mpaka Kenjai ndio watu wetu waweze kufaidika. Ontobobo tayo kirwe na udho imobunge mutorio we otiganiwe Ndaitari John Mutunga urakiaria ntuko Jumamosi kiumia kithiru awete yare njama yokati antono muthukiria rietwa kanko endo bwira kinya barabara maram etebithwa meriena katwara ki omara buri bibi ndi arakia pio ni antu bakwari orongo na muntu kwenja kire ndabere kukya kwitha kwe mwana munyi ari orongo ruta wawitigire mwana munyi uroka kwenja kire rukiri ukaukia TV eku wamikia barabara ene ara wamiandiko kuwe barabara ubithitie antu bame ante bachoka iria ni no nturi muni umuna okinana na ngorwe
no tumbo kushinda ngoro ke kukichaka ntaka tithangana ndu ntenda kuthangwa ende katwe ne heshima turi atongeria Mutunga wete barabara ete kinyikinya muithone nonto bwa itumi bya nkuchanio ate karwangirwa barabara na rwarwa muitho onto wete ibotete na mbere otungatirwa oke akwetho kenda wikathia muno ikathaki okirika na boundary na ire ndina baronda ndika chionde cha kuromba barabara eu ndina supervision report irambo njoketie kuma KWX na Gant chionde ndinachio no ntoganti arimi witia ngoi akera wa kwemete akarikara ebwiri kuri wa Kenya Forest Service. Kenya Forest Service babara kia milioni mwena girimana hili. Na inda ure mantu yare kano ayo nto idirikari ke dirikari ngi kenda barabara yako mbakutithwa. Ndashughulikira woko na thina nyinge muno twinge idirikari ubare. Kenda bakomba kuri at least mbeja chambere bombe kubithia. Yau yonde muntu atekumenya. Buraichi yake kaichi na akolokererie uhuru ntukwemwe akolokera barabara ni wameona na kumuwende uhuru aya na barabara bamwe bakaribatigania westi bawete nkuchanio ii ichwe tomi mubunge wa waraebelelwa tongerie na bwa bunge ba kaunti Meru na kuringana nabo oni ango chokeria mutunga nkemwera mporo tengorwe na retra wa atuichithilele atwera uhuru komo kwa mela ate omutethia athongotheta keruto dai akoreka kanya kaweta keruto renge kakuma keruto awichitha renge ochunwete arare chairman wa MPs batigania ba Meru arare chairman egoro na aritero etene ke chairman no ntubo yuari bo wichethia wa sasa mutunga wira tere alawa wana ntoza ke asola ibo nto barabara yetu litoko ke mrandi yo ari ugo nende to mrandi ari we ke asola ne na barabara bato kali atu batori mutunga ento ature bature baba ari ruto ntuko egana remo bakubaye wete batu ekira rami beke bolene na monga thai batu ka bigi cheto na ngari chiromba kuthira na thai tomuria ature barabara tengatezine ka tochubulikira rutere ronge na ruwa karibara bakwata mubunge mutunga mbaru ibalwa menenwe emuchala tutaiche kuritia kona nara twembere tutaiche twe inchamba twachalete nene westi utebi to andi value kologira mutunga chairman wa mbunge kana wa bunge ba Meru County inkwailia kona hii ipigo kubwa kimadhoani yo lakini ke batu sasa kabisa njito kwa mheshimiwa Mutunga ili akethena chance nje ya batu yo turutira ngui mheshimiwa Mutunga na batake batu na ito mwendete na batu otethi na tone mheshimiwa Mutunga paruana kwenda kurombe etikia gavana ketekia gavana ketethimi na matina ya mtu kou etikia gavana mheshimiwa Mutunga no nyoke arwamire etikia gavana na inyagende etikia nene twamu support na twamukaria batu turi akaribatigani west kuna maandamano ya bangi ya barabara ya Sentan na itokomea no fund maandamano yao wamurume gatugwa waning nonto no era ilo Meru bobo yugira no wete katuga niwe kyangara tanete kyangara tigania west na Mutunga ekunisti na kaitene katongeria babo baile baitete na mbere kuthima na inya iromba ria kari kubwitherwa barabara iraitete na mbere obathenia mwankatha imuno kaitene kambura kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Nangelo kuna tukwebera kwa mbunge wa Tiania West Dr. John Mutunga kanywethi amukarigite wangotono ya bunge ba Meru nontupodirete bwe kucharakia miario kathomba muno kirinya kirathungeria akirene ndiora wari MCA wandi aruirorera mutuma kalembe awite Meru kana thungere ba Meru babatire kwethira baki amwe na kwatanira kendo tethia Meru kugunekana mirandi kuma kire thirikari nene Kelvin Kimathi na ututariria Chikinya Italire ayumbe bakuma county ya Meru ya kulita muyumbe otiani wezi Itali John Kanywethi ya Mutunga ya mkaririti wo na kuthani mbunge wa Bure mugambirinde kirini Italire yukitu na njira ya mwanya o county ne yeni atongoria buru unde ishimare nene mono na ayumbe betu batu tutikumenya kethira buranyire o kana ni atakurakarire ka burangaratanire no ntumantu ja tukuona tujo tubati kwitha tukionaga turi atongeria Meru na turi akariba Meru babu bwendene ya National Assembly ibwe lidhora Meru ndene National Government babu MPs na nyakinya senator wa Meru na ndigi bokoligari ya Meru kethira ibokolemwa kuona mheshimiwa William Ruto bwe Nairobi bwe na Inspector General Police bwe na Kithura Kindiki
banjastri muchuri ni achole benu bwena PS bwena mithikari nturi uratuije ni muchore wakwe wa raisi ikonda kuona tonya buti gwatanirite na gwe gintu bukuruira no ntukuona raisi bugwatanirite babwe impwe mono na ndetigie ni kwa ibisha Meru tigie ni kuikia ndo achienu Nairobi tukurigara itwathurire MPs batina powers kana batije powers ciao ni iriko no ntukuma independence ya nthiguru jetu Kenya tutaigwe MPs berwira gitigia caucus ati no chairman no chairinde na eu ne ibwe nene muno ni untu gwatuika MPs betu batina powers cia gwito muntu individual ona president bweterete kuthurana bweta bwe ntundu bwe gikundi eu ne ibwe nene muno na iromba rinene kumakire atongoria bau na kinyabara bangi ngwataniro ya nikire ayumbe bau amona atongoria bangi Bonthe county ne oya Meru na utia mpatho buru muno cia cia kithurano kijite indi bawatanire amwe kiri ukiria Meru tukwenda kubwira ja unde mutongeria wa Meru mantu jabo kuthithia bubati kwithira bugwatanirite na bwichwagaira Meru ni atabaga atetheka na kinya mutongeria omwe nu ethira na kwendete muntu kiroto kiao gitiuragwa nawe uni nkauga bwega mantu jara bukwaria gutoi na ndoa najo kinya wenda go tuwetega president chwa kirio kenda na ndigi kethira ugwo kwithira go kwenda urenda kwethia go kwenda kugitwa maguru utarombeti muntu na rombeti kenda lakini tukwenda ni heshima ndene Nairobi ajumbe betu nontu bwaringirwa kura Meru bicha ya Meru yonekanete na ibote bwiga ukana bwetunya na ite bwechencha na ite yanga ujo aturonere ate tuikia ja ate tukinyera kira tukwenda ingwataniro indu ke muhimu aja na batu tuthomi wana twi Meru ni kuonania kuma governor MP women rep senator na ndo bange bonde utengwataniro ereo na Meru mwangira thai kira tonge tukayo Ithatu cia mburi utengwataniro ereo na utwetete ndinama thank me later MPs babetu baguturetera mbicha ya ibo gitaria Meru irari na thina katika governor na MCAs betu ibo burare bambere kugia na ibo rona inya deputy president ibo romba gweta mirango obitiewe na mirango ewe na choka buingira ntuko Ithatu ndene ya obitiewe imbi bomera na yoku kwatuiko tegintu bomera na kyoku kya maendeleo kire Meru bwena ibwe nene muno bukeja gutonia indu atha ibwe na cio chetegikia gitegia caucus kitetutije na tutaringira kura mkologi kuringana abo nkologia kuthiatana na ite BBT ne tumi mushine munene yu Nairobi kirea Meru batu kentu gratu kwanda buthithia representation thithia oversight na legislative bubata ikodo bukyothura na tha ibukodi antu bara bakande bene kodura muntu every MP aga circulate every million emwe bukomba koduranye million koduranye 13 million bugeta bukoduranye msanda bugikiria antu bara bagukwimpara bukomba kwariria mantu ya fertilizer kire antu bara batikomba kugura fertilizer ria kugento kirake na maana te kubota kurwira caucus batu tutethia kinye choicho iturathithite caucus ya WhatsApp na tomba gwitara charana na antu ba wengi bomba gukinyara ni nyitura na ajumbe betu na bwathiro bwona gintu kimwe ni ncha goida kuthithia gintu gikiega kubwa kinya na parliament babu tuthithirie nyinto bila byomba igututethia tukurwira taito na mbwira bwe MP bwinde na ndege ni kunu ankwenda kubwira bweto bwete toteke unya bukathathuria bureta Meru no do you are very loyal to the president o mwe wenka ka wikinya wenka bote kwenda kugwatanira bwekanira bwindu ene imbe na ndinama atwetete bweto bwetete kukeja kwa pen Raila agakethania na Ruto my friend buketho we mataene so chano ke ni thaici tekare ni ndoa na nkwire impant vice MP okwa kinya gitiki wa kunenkerwa antu betu na baba bange bategwiritwe ko that means teka unenkerwa na there na okijuke tu no ntu bakwithirwa kwina apa na pale but kintu kira bwathithia ikuonanya divisions ndene ya Meru na bangi bagitonya na aria no ntuburwira again into bieja na haja nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi na ntukwedwa rinende munini wa rais Rigathi Gachagua na ithirite ya kinyantere mwanya cha kaunti ya Embu kuma gukura nende Gachagua ithirite ya kilungani kinine kemwe ikirakiatho kemanaraka kikwirigirwa kwithira kibuthairwa amwe na kinyatho kwenjeru ya Embu agikira biashara mawira ne kathumba nyote theri bakwitha bayukaira kingwe mwanikitwa Nteto rita mwanika mushiri kato echio
avuri biashara a thoko ya tauni ya Embu ni makoretwe na wagagu kuona ni meririritwe gwakirwo thoko njeru ni thirikari nene igwatanirite na ira ya kaunti no ati magakorwo matese ni ku makathamithirwa kurutagira biashara ciao mbere ya thoko irikite no ati riu munini wa muthamaki wa bururi ni Rigathi Gachagua ni ucererete avuri biashara aya na kumeririra ati thirikari ni ukwa ikimasariria vandu vega va kurutira biashara ciao mbere ya thoko irikite wauguo Gachagua ni urameririra ati wona thoko ino yarika o nio magakorwo mari a mbere kuvewa ivanda cia kurutagira biashara ciao kufanyia biashara tuondoke hapa siku chache alafu tujenge hii soko na wale ambaye wako kwa hii soko ndio watapatiwa hizo vibanda bila kuwekwa nje bila kuachwa nje. Wauguo Gachagua ni ucerete mwena wa stadium ya Embu iria irathondekwa uceru ni undu wa mevaliriria ma mambura ma Madaraka Day maria magekika thiini wa kaunti ya Embu. Tutajenga stadium ya kimataifa, international stadium, na pia tutatengenezea wafanyabiashara vibanda yao ya kufanya kazi. Atongoria arengi maraina Gachagua ni minister wa mithako niwe Ababu na Mwamba, PS wa Interior niwe Raymond Omolo, governor wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbalire, senator wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mundigi, speaker wa bunge ya kaunti ya Embu niwe Josiah Thiiku na engi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akariba kuma wandini abogeta yesu nturene ya Geita ni bacyumiritie bobongo kwirimira njira iradirite ndedo kiko kayita barigwa nende barabara nedirite iteka nakoneka yakedirite itayani onto brabu timwite baka yuki chembe ditangi biburo na kinyamataka yangi kendo tederia komebwithia na kuthia ugendi bo mutugi kare na kujirite ontubuna na utwachio botegera barabara yetu kali yonde imeguru ake ni akadibala bashumirite beturare gati wandini abogeta isti kwithithira njira ira yumite gati ukurukira munani gwita nkubu muno aja kabarine gaka karia komenyekana takanto muthuri bakiuga njira iyo juri meguru eminene na maiga jamanene jaraja eto gwati kiringari na bikibiki ciao bakiuga kumiri into biao bia miunda gwikia thokone kana factory iria bakugere nthi akabadika ka wa mwena gucho tungata bogi mabamwire ni mpanga kiribo kumane na njira ije kuthukanga na kukinya bikibiki etomba gwetera njira ne cheto no ntokinya nde muremi okawa biketi akawa machine no kwa na ora kama teta kawa na no kwa na ora kinya kwena maiga ya manene muntu atekomba gwetera ku twina factory ire yakue twina cibitari ire o ya thirikari mbati tukeja kwajwa twinonga tukamatanire na njara kana tugatuma itanda tugakamata nabio cio tutiomba tutiona bikibiki tutiona ngari tukethira tumite ya thokone ya nkubu ukaethira ukamatite mirigo emingi no wikirwe nthiguru antu baba akura abagwita bakiguja migongo ekaringwa batikumba gwita kiumia kithiru ndaikitie mware kwa cibitari au atete cibitari matanite dinere ari au ari thine mbe muno titweja nguge gukamatiria turi nthaka rimwe batitu tugaria mikano nturite baturiria ari murimi weta musare njo akuka gito no ntu no aturireria utege kinye kuruba kugwatu imigongo no ntu bakibali gikire amainge bali kuba kubibikibiki cyagoro ntindete cibitali kanyakine no ntu ya ntu kwa kiumia ndikwitia kibali giki uranda agwire ibikibiki ajojo andi na nya thine mugongo kibali gi nyaka wao na kagunda turi na miro mtu aguje nyaka wao Jare monde moko batangurije no nduntu mbagwite kibariki ukurukia karibaba ne bameneretie ngwataniro ya MC wao arunduranira na ngabana wa Meru Kawira Mwangaza bakiuga kuma bagwatanire tithiritwe giciara kinya itunda rimwe kiribu ni alaba ugite ni untunjira iji no ka siasa baringa kana yo siasa bakibaejaga mawira ne jaruo nikyo kinyaka umoka wa ushumira njirene na ichembe bakiuga kwena umbikano kinya siasa ne chamwaka jwangiri jereme rongo irina mugwanja njira ije tumika kuringa kampeni kairi kura MCA wetu baretire kuria Mombasa thai na ngabana wao batu tutiginaja tutena ogututegera
mbere batutegera bo baretire Mombasa inobetete gwitegera tikumetha bagwatanire gwita Mombasa kana tha bagwatanire gutwitira ngugi ngothe no ekawira na MCA meatha ibo gwatana ndu tingu ibo twitira mbuga tha baragwatane bare utwitira ngugi tutikwere wangu mbuga gatweterete o miaka ingi tano ethira kaire njira yeje ambiria campaign kaire tukira tukathithirwa njira batiteka tuthithairwa njira twi ya ere ya campaign twina thina muno nya tukarita antu batathurana muthiene rombare yao tukathithirwa ura tubatere tugatemerwa miguru ntere ndana na angi na ndengi batu ate twethera tubui na nyake bariki ba twikira andiko kira mkiarami kitukona andiko inkai kie kwarami uba kwenda kabati tuithangirwa bare na mpwe kenda twikinya miaka 5 ekethire nyetu tugwirwe tukiringa kura kairi kuma gati ya wandine ya Bogeta East gicigo mbunge kia South Mentinki reporter Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Nakimwantogi biashara ni ati nendi mwerekeri munene wa EFC New Agricultural Finance Corporation George Kubai na uwete baina utaukiri wa bilioni 10 na yele kurimidia miunda ya nkuruki ya eka maana 5 iranendi romine ya kambuni na kinya chukuru mwanyiri batire kwethira chete darakia kuni ya goro ya iro mwariketu Nteto Boniface Mongera na ututariri ya nkuruki. Na thirikari Kenya gukurukira ministry ya urimi na ndini bangite kiri season tutite muratho kwambiria kurima kiri kithaga ya nkuruki ka 500 kiria okagita kitithirito gitumirwa agita ntomoje ntukwenarwa pia mera janthuru ne Kenya kelo arsama na ugitere kithirire gutuma nthuru Kenya ne kwethiro inyiria ne nyankuruki kurigiria mpare kagito akagita ire kwethiro kumira. We have already isolated 500 acres for commercial utilization of this land. Some of this land will be leased to individuals, will be leased to corporations, will be leased to organizations with the objective of maximally utilizing them for food production. Miaria PSR sama ni shokete kwa Tombaru George Kubai orono MD kira Agricultural Finance Corporation ore ugete kinyabo bakethre benenkana ya kithaka kiria bate gutumira. We've been able to so far map around 500,000 acres that are supposed to be impacted, and we are still at the conceptualization stage, and more details around this will be coming out. But basically in line with the Kenya Kwanza government manifesto in terms of ensuring food sustainability and food security in this nation, AFC has been identified to play a critical role in terms of making sure that those aspirations are met through financing the gaps which have been identified. MD Kubai na shokete ore thirikari amwango ataniro shoteithio kuma nthiguru ciome cithiro cikiongera kigina kia roni nontube na mwanya jwa bilioni 12. Annually we are able to disburse around 4 billion shillings, but this is against a demand of around 15 billion shillings. So there is always an unmet demand of more than 15 billion, and basically we are talking about this at gross and without much effort in terms of maybe trying to market or do anything around this institution. The demand for our loans is there. AFC is not a commercial, it's not a commercial entity like the other commercial banks. We are a government and development finance institution, and we are the lenders of the last resort in terms of matters agriculture. Currently, we are the cheapest in the market at 10% on a reducing balance, that's annual. So basically with more resources, and that's why we are appealing for more resources to AFC, because the more resources that comes our way, we have an immediate pipeline. Kuma mwakene jwa 1965 Agricultural Finance Corporation yokondwa nithitwe gita mikobo kire arimi na marija nthiguru ringithanite mikobo wingi irithiro ikinenkanwa ja nthigurune. There is no waivers which have been granted by the government, but because basically this is also to ensure there is sustainability in the way people borrow. So the government has guided very well that anybody that is borrowing money from AFC, they must be willing also to make sure that they repay their loans. And I think as an institution, we have also been very aggressive in terms of collections. And my message to our farmers is that when you borrow, please make use of that money to basically improve your production so that you are able to
pay your loan and come and borrow more. Ke report ra Ntoshero TV kumaja kingina ngine kile ke mshumoja Nairobi mbita Bonfils Mongera. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. No nikumira tukutha tukikera gatanta kianda tucheto ende nkarika na nende ndina irando yaku. Tukorinda chamanirie amucherio kumnene kumantere chamawe tawa Kayongi darika na tethukuru Kayongi ende twari kirasi nikimo niwe na kalawa ko mwarimu ethira ke ya ora ke ethira ikiumba uchoke kiuria kiraturia kia mathabu no etikirwo nende kwithira kia na onto kwaretha mwanja twina mpara boya arimo uwa kiuria simple kana kikiotho muno au 3 kuringanira na 3 imbi kana 3 plus 3 imbi kalawa no ari ombere ukiria njara au 2500 kana ngirila mana 5 mwarimu amwira we tikona inyoke anaru ethia kirasi ankinyila bori ya 3 plus 3 imbi nani onto ntuko ya renju matano ndolonda mwira Wednesday ambira wante kona inyoke thiria thukuru endelea uthukwa nau ainyela Kayongi nyana wete kamuko kakia kaeterete ochokia turaurwa au E6 marimu atomuringaringire mpenu enkaetikirwa kwana ora ujarero akinyamura ngone marimu mwira we yo anini uritane babange ontothi bo bakomenya amwira ate omenya menyeri E6 mwira mbwire 2500 dera yakalawa divide by Wednesday PHINEAS ndamenya E6 Kayongi erero ewe akaibanga inya kwa na kana inya guthiria thukuru ndoro itwajamaniria nui mwitongo mugathanta menye inambia ikuma kamure rurengi bano tubakwithira watanirite na batu monkira unende kakwenda tukoboya moneto mathithia ni Cindy Karwitha angetwa PHINEAS IMAANA.